Папа, сработало! Колгейт Прополис свежесть дыхания. Лучше от природы для защиты зубов и десен. Плюс свежее дыхание. Что помогает вам победить морщины? Q10 плюс. Nivea Visage. Море. А вам? Сон и Q10+. Nivea Visage Q10+, самый покупаемый крем в мире. Он эффективно борется с морщинами, делая кожу упругой и эластичной уже через 2 недели использования. Убедились в этом и российские женщины. Nivea Visage Q10+. Сильнее морщин. Новости в эфире. Добрый вечер. Следующие 20 минут. Коротко о главном. Үтөкейнен эфирге сақасыр информационная программа үлетін сағалыр. Студияға Фатима Слепцова маңнай бүгінгі сүрін теманыктары білгендер. Бүгін Республика президенті Вячеслав Туров сылтны бүгінен Республика бастың үліхеттерігер Россия она сақасырын государственной наградаларын туттардан. Қаңала сотты қайысқаттан өріс сола бұл субботаға ғылы батағынан усалтан ұлуғын чоғынына ұттулар қочуғындыра бұматыға соққалық тұрынсы. Саңа ірінген аппарат көмөтінен намылуғын лоқтауқтыра кейін сірге келен әрейденмәкке месетігер ұрыларын бұхартыра кеттанылар. Бүгін Республика президент Вячеслав Туров сылты мүгілен Республика бастың үліхеттерігер Россия она сақасырын государственной наградаларын туттарды. Дойду государственной наградаларынан барыта 12 кейбелетеннен сақа театрын артыската Степанида Борисова Российская Федерация народная артыскатын атын сүтті. Аллара қалымалуғын Андрюшкина национальная школатын учутала Татьяна Третьякова Россия ütülәғ учутала үрдігі атын ылы. Майдың ағадай дүнегер ütүлерін ехін 2 степеннәқ орджаны мәтәлерінен Саха Государственный университетінің лөхеттері Николай Тобуроков, Ревоз Крябин, онлайна Кенти Мордосов наградаланылар. Манетеңе Саха Республикатын народ қаға истыбатын экономика, доробия қарыстабылын өрәғырия гетігер бастыңнары бәретәділер. Бүгін бұсылға бітәхек үлтімен түрдіңіз очыратта апылнарына мұннағар 13 бапыруғы жүлестілер. Сүрін болғамтыны келер сыл финансовай документын бапыруға ылла. Келер сыл бюджетін сүрін ұратытынан республика бәйтін дақуыта 30 миллиардын тақса болуқтақ ден министр Айсы Николаев ейтіндерді. Бұл көрдері бұйылғы сылы кітартың нәтаққа 2 миллиардынан әлбәқ болла. Депутаттар бастакынан бәләдеге контроллаһыны күһүрдүүгө тухуламат целевой программа барылын жүлләһән барын ылыннылар. Мантеңе верагыри жекерген она тыха хасытын академиятын 2-нче сетте 2-11 сыларга сайдытын онтон датын вопростары жүллестилер. Оттон бюджет тухунан эттакка. Келер хылла бюджет объема дохода түрдөн 9 миллиард, расхода бионик. 100 миллиард дефицит. Оттон инвестиционный бюджет кәмәе 1 миллиардтан тақса. Бу былырыны көрдөрүттен 2 төгүлнә махманы хаңардас хамна сүрдәбите бюджетке 3 миллиарддан жаяр. Онын инвестиционный бюджет ачабыта беләдек быгытнан болар. Министр Айсен Николаев алоросаны федерализациялаһын түмүгәр сүзәр доход республика бюджетыгар уларыны тахарбат ден этер. Эхилги бюджет битер бе хайдактыгын каччыны кычапапыт алоросада киряктак 9 миллиард бар татын источниктен толуру кирия. Хорова тепнеге федеральный бюджет, хорова алоросы берилдер. Итинде быһаргылар ужалландар билеген бергенинен бүлеги туралды. Ол курдук сүтер доход сүрүнөн 2 источниктен үленияга. Ол курдук костонор сирбайгар налог, оны алоросын юрбат элелтага берилер бюджетке кирияга. Түмүккө депутаттар келер сыл бюджетін ылыннылар. Сонаргынан Татьяна Николаева, Николай Необутов.